From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for the best traffic updates. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for the best traffic updates. Radio Scoopy. Timzozo manje ilishumi na mine nesigama ngakubambana lapha nensimbi ilishumi nakunye exactly 11.5 minutes before 14.5 minutes before that hour of 11 a.m. Utona mfokalaka yathi ivani lethi insimbi leqhamuka lamva kwami. Get furniture and easy cash now. Buy on credit at Fun City, Southern's Fair Deal, Town Talk and Ellerins. And get some of your available credit in cash to spend anywhere. No deposit, lowest installments, and up to 36 months to pay. Oh, wow. Alright, njengoba bengishita umlaleli besekhaya phela ukuthi kunemajala abantu abangivakashele lapha nokusemaja bobabe. Alright, ngibeke kahle kusemaja. Amajala angangasilaba bobabe laba. Bengibekele lapha yena ukuthi bathi bangivakashele ngibafakeleni ku list yami no. Yes, ngisithe exactly first 11 nokuthi ngidabafaka ngala. Kulandzela ukuthi akusithi ivakashi lomuhla. Tibulala inyoka. Alright. Scoop and ngihlele kuyo ngisakatela indase seklasile kamanzene. Alright, Timzozo lengikhuluma ngayo nyalo elishumi nesigama ngabumbana lapha insimbi elishumi nakunye exactly 10.5 minutes before that hour rough 11 a.m. Sabavele bakhona boba bekuthi mathuthe bathi abaselayinene. Ngidale vula neline lami umlaleli la ku 77130886. Mangabe kutaba khona lo senza kokubuta. Alright. Nokukhona 1 na 2 lengisamhlanganisa la.
Yeah, ngoba into kufuneka sihlangane sibe kahle hle. All right. All right. Sengivele ngiyakubingelela ngekothetho umlaleli futhi exactly 10 minutes before the hour of 11 a.m. njoba ngishito ukuthi lo mhlala sivakashele bobaba la studio ngiyamcela babeceleni kwami ngesekudla sami kuthi avusele kumlaleli losekhaya umlaleli lolalele nangale ku state njoba ngisho ukuthi I radio scope kude la ngefulene likhona kulandzela ukuthi sihamba through internet siyakuvusela babeceleni kwami. Yebo sanibonani nawo nonke balaleli be radio scope la ni ufinyelela khona umsakazo ku internet. All right ngikhuluma nababe banwa kabani kodwa ngibheki ngakamakakula ngibuya ngale eNasport eSouth Africa ngiyi-band leader ye-Inspiration Jazz Band ngihamba ngedwane ngihamba nalelinye nalo licembu lelikhona la ka-Inspiration Production umgonoti Hlophe ngatikhulumela kodwa naye ngoba nayo ne-project yakhe eceleni. Alright project yakho le ndako babe kahle hle kodwa uthi wenda ini umchazele nje gogo losekhaya atovisisa kahle hle. Sick band thina sicula sidlala umculo we jazz. Ngeke ngithi sicula ngoba ayikho i-vocalist akekho lohlabela phambili lapho sishaya di-village dodva nje kuphela kwi-instrumental band lena i-Inspiration Jazz Band. All right uqale nini nomsebenzi kumlandzela mhlambe losekhaya longathi nje ukuthi ngabe lo msebenzi uqale nini uqhubeke nawo uqale ngamuphi umnyaka and then nyalo lokusofika lesigaba lesocabanga ngani futhi umsebenzi especially la kulo music lenzima yinze kakhulu icale kudzala ngokuthi sicule mhlambe secula sicathamia kwaya mase sikhula sesisebenza nabobhuti ekhaya sigcina sesithenga ama musical instruments kwaqala kwaba nalaba ama vocalists lacula kwemben kwathi manje ngabo ma early 2000 ngilapho ke la sicala khona saba i-jazz band ngoba lapho bese serious lapho sesifuna ukuthi sibe majita soto banding sishaya into lebonakalayo lecacako ke manje. All right lokusethi mbamba lo msebenzi noqale 2002 yeah ile concept ye Inspiration Jazz Band icale la ku 2002 sesirelease ama album lang 3 ne video yi. That's good kuze kube namuhla sesivakashele nganeno ka radio scope namuhla kuze ukuthi tindiko tethu tanze tibelena lena timbanze tibelena lena le. All right sihloko se album lenayo inyalo ithi nje i-album yethu lena lo ngiphathele yona mina lena ngikuphathele manje i-compilation album the best of inspiration ihambisana ne-CD and video package a video it's inspiration on stage then the CD lela phakathi is the best of inspiration shokusihlanganisa nje to ikhetsemanoni ko onke lama album inspiration lesesiwendile lamathathu kusukela siqalile ku record as inspiration. Mthombeni ake ngikugijimele nengoma yecala mlaleli is inspiration best inspiration. awusukane madoda uyativa leti insimbi leqhamuka lamva kwami hayi madoda atsitwe tebantfwana ke lete bantu labadzala yativa mose tebantu labadzala bakhanze sebashaya kanje kancane bathi uyangibona mose mlaleli lapha ekhaya singenza njani bathi lethi ngilethambisana nemlingani wami lapha eTulu ku SBS 1 radio station u Ray Boom zomfowethu mina utsanze kabi lethi Ray Boom. Track number 1 lebengimdala inspiration mthombeni best inspiration sorry
ngifakazela wena Yes, this inspiration. Yes. Mthombeni, ngabe sowuthethe yini? yebo ngithethe shem ngempela. Alright. Uzathenga mopho umnyaka Mthombeni? 2008. 2000. Oh, that's good. 2002 ish. 2002. Sala kakhulu. Yeah. Hayi sokuhambile. 28. Mthombeni. Nangu umntwana lo lapha ekhaya liningi lebantwana balalela bala ngiyabekisa South Africa kuphi la ufinyele khona njengoba sifinyelele yonke indzawo. Umfake kule nangu yemshado ukuthi mina njengami nje ngisengashadi yini lokudzingeka ukuthi ngikwende phambi kuba ngene emshadweni dzinga ngibe ngumlonjane kafisha nje. Ngiyalithanza lo mbuzo lobutayo ngoba abantwana labaningi labasakhula manje baye bente into lekuthi later on empilweni yabo batisole ukuthi batendeleni ngoba tibenda ukuthi bangasabi nelikusasa lelihle ngenxa yaleti into labatenda basakhula or ngisilama mistakes lebawenda basakhula. Uthola ukuthi umuntu umsikati atiphathe ngendlela lebangela kusilaba labaduna bangamthathi serious but amsoma kumsoma kodwa bangamthathi serious ngalendlela enhlakatiphatha ngayo kanjalo nalabaduna nabo labaduna khona into labatendako lokutholakala ukuthi tenda ukuthi bangakhona ukungena kahle kulesigaba sabo baba achubeke umuntu abe mfana noma sekamdzala ngeminyaka. Alright. Nguva kahle lapha na Mthombeni nguva kahle babe Magagola. Siyawugijimela lapha na track number 2 lothi Mukololo akunjani? Mukololo igama lesivenda leli. Alright. Princess. Alright. Mntwana Nkosi. Alright. Asesifaka mina emlaleli. Naye lapha babe Magagola Mthombeni uqhamuka lapha eNasport. Yeah, eNasport. Right. Mina Sport Maswati nawo ala ngakithi ekhaya. Ukagogo la kagogo. Sihlanganise lithaka. Yes, lithaka kuphela ile yamosha manje ngikhuluma ngemzuzu umlaleli lemthathu kuphela ngakumbona insimbi leshumi nakunye ku Radio Scoop FM menda asedolobheni kaManzini ngihleli eMthombeni la Mthombeni ngidonsana ingoma le track number 2 lapha ithi Mukololo wawuconzeni ngale ngoma lena. Ingoma ikhuluma nje ibonga lokuhlele sikulethelwe nguNkulunkulu in the form of bantu labasikati ukuthi yathi bantu labasikati nje bayakuphilisa ubabuka nje ungakabakhulumisi lokubabuka nje bakwenda ukuthi uvuphila nawo so I celebrate lokho ingoma lena nje ukuthi kahle kahle bantu labasikati ngobabuka nje babonga ngathi bantu abenkosi bonke nje lokuhleba neva boma ke emakhaya especially nabatiphatha kahle babuhloniphe ubusikati babo mabatiphatha kahle hayi nje mawutilengisi hayi wamba nje ngoba nalobuhle bakho besabonakala uyathatheka lokho buhle babo nangabe ungabunakekeli. Yes ngomfaka ngibona ngibuka mshelo walapha yana DJ Bobo uyeva DJ Bobo ngethemba kusina uyawuthatha lo mlayito loqhamuka lapha kumfoka Mthombeni ngihleli nemfoka Mthombeni ubabe Magagola. Yes uthethe nga 2002 amadoda semithe leminyaka. Alright ngiyawugijima lapha yana ngigijimela emlalelo sekela lapha yana ku track 5. Yes ku track 5 lesimthatha ko uthi kulomhlaba madoda.
ngiyakhala tinsimbi madoda emthombeni ngidlala nangi track number 5 uthi kulomhlaba usho kuthini Engoma lena ithi la emhlabeni tiningi tinto vele tendekayo ngelanga linye nje kungenteka tinto letintsathu mhlambe letingahambisani uvuke kuseni ujabule kakhulu emini umoya wakho sowuphansi sowukhubekile nzambama sowukwatile tinto ezinjalo nje somhlaba lo ukulethela iplate lelimasaladi la ngafanani esisho lokho lapha ukuthi emhlabeni ungacabanga ukuthi nakumnanzi namhla nakusasa kube kumnanzi ngalokho njalo ungacabanga ukuthi nakungakhambeli kahle namuhla just vele kuwena kuyohlala kungakhambeli kahle alright ledo sikhuphe nayo lenyelanga itakhula ibe inkulu yes kulomhlaba kunjalo siyabonga kakhulu Mthombeni siyabonga kakhulu Mthombeni kafisha nje la nathi insimbi leqhamuka la ngemuva umlaleli utilalele nathi nami ngiyatlalela sisa khona umbuto lengifuna ukuthi awutilalele emlaleli ekhaya sawubuta kanye lo mbuto umbuto wami la Mthombeni uthi nako la ngifuna kufika la alright Mthombeni leti mfiloji letikhala kahle kangaka kuhlanganiswe ini nani lapho udlala ini nani la lapha kudlala phambili kuhamba ibrass ma trumpet nama saxophone alright siwadlalelwe ngilobabe lo dlalela iSoul Brothers isaxophone July Mhlabane siboleke yena lapho tezidlalela vele noma siperforma live siyasimlanze eJozi abuya toshaya leti village leculayo bese ke sokuba nepiano lapho idlalwa ngironi Thembe ayikhumbula konke ipiano lapha ekhaya yes sekuba nebass idlala ngiPition Mabuza sekuba ilead guitar idlala ngosifiso lo dlalela iSoul Brothers Soul Brothers idlala ama keyboards kodwa ngala kithi ke semidlala ilead guitar sekuba ama drums adlala ngivusi sekuba ama percussion adlala ngomgonoti lo babe lengitenaye namhlanje noma naye neyakhe ialbum yembaqanga kodwa ngala Inspiration Jazz Band uyashaya mina ke ngimi lencomposer ngimi lengirecordako ngiproducer stage ngidlala iorgan Kize ngilekelele nakho lapho kule brass ngilekelele Mhlabane lapha ngama background brassing alright kungakuhlabelelwe Mthombeni Mr Makakula kunana kule nguvako la lokukhalisa kwemacilongo yini lokho ulicilongo mbamba noma kulicilongo le brass okay alright Mhlabane okay bese nami ngiyamlekelela ngekeyboard ngibutela wena gogo lapha ekhaya ngoba bogogo bathi kuthi macilongo alright macilongo lamanye akhona adlalwa ngimi uyavaka lamaningi lamanye lenye yinye idlalwa ngumhlabane phambili bese mina ngiyamlekelela ngiwadlala ngekeyboard lalamanye alright ngova kahle sesiselela imizuzu lemibili imlaleli kuphela ukuthi ngimvalelisa umfoka Mthombeni ngigijima ngishona ku number bani Mthombeni lo ngathanza kusimdlalele balalele nyalo ngicela sidlale ibirthday yami number 14 your birthday alright iconze kuthini vele ivele yadishwe ngoba kuyibirthday yakho invele Mthombeni igama lengoma ithi 12 December ngilelanga le mina ngadalwa ngalo that's why ngithi vele birthday song yami alright bokuyindlela nje yokumakhetha ibirthday yami ukuthi abantu bangayikhohlwa abantu abaningi ngidothola ama calls lamaningi ngalelo la ngidothola ama SMS lamaningi kanye nama presents lamaningi ngifuna ngifake ku album ngova kahle Mthombeni Mthombeni so uvalelisa kumlaleli kulandzela isikhathi sami sengiphushe kakhulu ungavalelisa uthini ngicela ngokucala ngibonge kakhulu la ku Radio Scoop ngaleli thuba leli lokuthi lisifake emaphini emhlaba ukuthi Inspiration Jazz Band yatiwe nayo bese ngibonga futhi nebalaleli abathi
diningi imisakato laba ngabe bayikhethile kuyivulela kodwa bakhethe ukuvulela iRadio Scoop and basinabayivulela bahlangabetana neInspiration Jazz Band yabadlalela ingoma tayo letimnanzi ngalelinye ilanga into sibona live khona la eSwatini sikholwa ukuthi sitawathola ama phone calls la kasinvite emishadweni emaphathini emicimbini stone performance Mlalele kulandzela ukuthi kunetinkinga naletincane lapha ekhaya ngabe ngalivula icingo lami ukuthi ungitsinze nabo bafana base majala matsala ngeke ngithi bafana labazala laba emajala matsala kusho kanjalo ku ajake kuleminye imisakato kulandzela ukuthi aketi kulona msakato lona kuphela kodwa siyajabula nathi kuthini fike la Radio Scoop eMthombeni siyabonga kakhulu Mthombeni ngicela umbuto wami egcina Mthombeni le city yakho siyatholakala entolo la kangwani khona isengafike etolo kuta kwethu namuhla nganene eSwatini kwindlela yethu ukuthi siyimarket ukuze sinalabo ngoba basetitolo ngayimikisa nje kanje bafuna ucela bathi ukuthi ikhona yini demand so namhla to create a demand mase ikhona demand tabe siyafika ngabe ema road shows niyawenda eMthombeni ukhanze ukuthi umuntu unemicimbi uyanicela ukuthi into omhlabelele niyakwenda lokho ufuna kakhulu nifuna kakhulu all right ngicela ungishele inombolo yakho Mthombeni ngabe ithini inombolo yakho ngomtshela umlalelo wasekhaya inombolo yami ngoba vele yase South Africa iba nalo +27 82 yes 442 1010 082 442 1010 nathi mlaleli mangabe ubatsinga bobaba eMthombeni utasitsinze enombolweni yethu le ejwayelekile njengoba uthatha inombolo dala ekhaya sita kutsinzela bona masinyane bayafika bakujabulise ngaleti mfijoli na indvo lefike yangithatha kakhulu mina amadoda awingithathile ngifuna ukuyenga mlaleli sibonge kakhulu Mthombeni sengathi indlela ingaba inhle nisabuyela ekhaya eNasport bavusele naseNasport all right uyativa yini leti mfinjo letiqhamuka ngemuva amadoda tiqhamuka nemfoka Mthombeni amadoda imzuzu lengikhuluma ngayo nyalo isikhombisa ishaya endlula lapha yena insimbi yelishumi nakunye exactly 7 minutes down that hour of 11 am kusekuseni la ngihleli khona ngihleli ku Radio Scoop usayikhumbula iRadio Scoop yes ngiyo lesihleli kuyo lo muhla la tindvo timnanzi kakhulu ngethemba ukuthi nawe mlaleli sitheleka kahle hle emakhaya la sitheleka khona njoba ngishito ukuthi akusitivakashi lamhla tibulala inyoka tivakashi tami tinyenti ngendlela lemangalisako ngesekudla sami sengivele ngihleli naye babela lengitamcela ukuthi avusele asho ukuthi ongubani ungakabani ngiyanibingelela labalala libonge emakhaya la Radio Scoop mina libito lami ngumgonoti ngakahlophe khona lena sport babe mgonoti hlophe na sport all right eNasport babe mgonoti hlophe indzawo lekhasha uhlala ngakuphi mbamba beNasport mangakumchazele lo sekhaya ngihlala elikazi Kanyamazane awu Kanyamazane madoda yini umsebenzi wakho lo wendako babe yini lokwendako nje ukusho ukuthi ngiyasebenza nje khona ikhampani lengisebenza kuyo lapha eLikwatini ngibona kunana iCD lo ngiphathele yona la ureleasile uqale kuhlabela yini lo ihlabela kombambamba nje mangomchaze emlaleli sekhaya kusho ukuthi umculo wami umbhacanga kahle umbhacanga all right uqale nini lokuhlabela so ukuthi ngiqale kulomnyaka lophelile kahle umnyaka lophelile lesho ukuthi lena lengiyibona lambi kwami iCD yakho yecala all right sithi isihloko seAdam album Mgonothi ngizenzile isihloko sayo angizenzele ngiyazenzele all right lo Mgonothi all right ngomlomdzala lo inkabe endala kunazo zonke izinkabi noma ngabe besingafika ezinye siphelele kodwa indala yona all right mangabuta nje kancane ukuthi
yini lekukwenta ukuthi uze ucabange ukuthi uyawuhlabela nawo ngoba labaningi sebathathwa imali bathi ayikhona imali iyena njoba labanye nje baningi labahlabela ngomuve ukuthi la ayikhona kushaye kahle kodwa indzaba yemali yini lokwenta ukuthi ungene kuhlabeleni kusho ukuthi lo mculo ulapha kithi njengoba nje bakachaze bamagagula ukuthi le inspiration sine siyangala inspiration asingale ngemali asikidinga imali ukuthi sende lo mculo wethu ngova kahle so mina ngisebhendini ye-inspiration then wabe sesoze bamagagula angende i-album yami ngoba benginalo likhona lokucula alright kodwa ngibabe sibongo sakabani sakahlophe Hlophe ngakubita ngesibongo mabhengo Hlophe kulandela singumlo mtsalalo la studio ngeke ngisebenzise ligama lelibhalwe la empi kwami kule disk ake ngidonse track number 1 track number 1 umadoda track number 1 uthi cala lami alright Sherena mabheng babehlophe ngitrack number 1 bengimdonsele nga exact 11 minutes on that hour of 11 taqonsana tinto madoda exact 11 minutes on that hour of 11 mabheng wathi mayicamba lengoma wawucabangela kusho ukuthi nje kule ngoma lokuthi mhlambe nawo unile kumuntu bokhona ukuthi uvume ukuthi ngonile lo ngikwendile ungaphiki ukuthi ngizange ngisengiyendi into lenjena ufuna uvume vele licala lakho alright ngova kahle babe mabhengo mfoka mabhengo ingoma lengiyawugijima mlalelo esekhaya ngiyawugijima kuyo kulandela isikhathi sami solo sengiphushe njalo ngiyawugijima ngithathe track number 2 track number 3 uthi ngithathe track number 3 number 3 uthi enkantolo sokwendekeni manje enkantolo mabhengo ngisho ukuthi njengale ngoma yasenkantolo lena njengala lokuthi labafati kahle kahle bengishayela labantu labasikade uthi umuntu sokuyisa enkantolo yini ningakakhulumi lokho benikwenda ekucaleni yini zani ngabeli kuko nikulungisa wena songijaka kungisa enkantolo alright asesive mabhengo ukuthi thini ngoma Sengipushe njalo sikhathi sami exactly 30 minutes down that hour of 11 am le ngoma lena ithi enkantolo ukhuluma ngalabafati ukuthi nithi nisayilungisa indzaba kancane kancane nasojaka kuthakiwe enkantolo so yenkantolo kaningani ilungisa la ukhohla sithembiso lena thembisa nasona nitsatsatsana ekuqaleni uqinisile mfowethu kodwa sowuthethe mfowethu no cha mina sengithethe kona kusho ukuthi ngisengashadi kona ikhona lesenginayo nje ukhona lesonayo lengisteady angithi maphe ngifuna ukuthi maphe ngixolise sengifaka umthombeni la ngifuna ukuthi maphe ngibonge kakhulu ingoma la ngasenza ngiphindze ngidlale futhi balaleli labasekhaya ngiphi lo ngasenza ngibalalele ngaba track number 5 uthi awusacoli awachakahle taqonzana letinto ngoba phela sokufakile enkantolo naku sokufakile enkantolo sala nikhuluma phela akucolele mana ayi withdraw ngale
wayisha kanjalo lento yeah choose no track number asha track number 8 track number 8 imzuzu elishumi nesithupha ishaya indlula hayibo mchasana exactly 14 minutes on the hour of 11 ilishumi namini ishaya indlula insimbi yelishumi nakunye emsakatweni uthi babe Mabhengu ashaya track number 4 and track number 8 uthini track number 8 ngiyabonga all right track number 8 siyawugijima sithathene noma kanjani noma ngabe ungumhlabeleli noma ngabe ungisoma business lonjani noma ngabe ushayela indiza wena uhamba etulo emoyeni ubuye bakubone nje 30 minutes uhamba phansi isikhathi lesiningi uhlala semoyeni kodwa abadali bakho kufuneka ubabonge uyangijabulisa mfo babe Mabhengu kuthi uyababonga abadali bakho kulaba kwentela kona yeah kule ngoma le nje bengicishe ngichaza ukuthi umntalo wakho umbonge asaphila ungazi ukuthi ambonga sekafile so umthengela ingoma uMathomstone lamahle umbonga asaphila ngabe bathe khona bakhona bonke abadali Mabhengu cha mina sebangishiya all right Mabhengu uyicambele ingoma la sebavele bahambile all right lokho kuhlungu lokho Mabhengu babe Mabhengu sowuvalelisa nje ngicela ungivalethele ngetrack yakho egcina le yaba mnanzi kakhulu oyithanza kokwana nawe yeah itrack lingayisha nje lesigebengu number 6 all right ngiyagijima mlaleli emsozeli elishumi nesithupha nesigamisha yendlula lapha yena insimbi elishumi nakunye soloku ngihleli naye babe Mabhengu umfoka hlophe sigijima na track number 6 uthi sigebengu vele kuhamba uthemba kumatima kuhamba uthemba umuntu ungaba umthemba bothemba litshe ngoba litshela lushiye khona elikhanza solo lawo wawuqonzeni la mfoka hlophe kusho ukuthi khona nje incident le yake yangivelela ngisesibhedlela ngacela umunye umuntu ngathi akangendele into le nje wathatha tonke into yami wathenga ngisangikhona ngibuya hawu cha ngase ke ngibabhlungu ngikhompoza le ngoma le lijalo bolethembe kakhulu lijalo bengilethembe kakhulu all right seloku sinaba amagagula nasihlangana nguye nje lakadlala le organ njengoba uyiva nje all right ayitshela mfoka Mthombeni ngiyo ke sasale ngoma ka ngathi lesigebengu lesi all right nayi album seyiphumile khona kwathi etitolo kusho ukuthi nje ngoba besithi namhlanje sitozama kwenda kona lokhu ukuthi album uyipromote isiyaqala iseseyisha album iseseyisha all right ngabe mase isetitolo out malini kutanga ngemaseli sasema record shop ukuthi bayithengisa malini all right mama ngabe seyikhicithekile yona seyakhekile sasakhona semaningi noma nitsa promoter nitsa ayikhicitha nembona ukuthi sasasalingakanani maningi akhona all right soqalile kuyithengisa ngalena sport engale iyathengisa iba khona basilalele nanyalena sport ukuthi ingimaleni ngalena sport shot besithengisa 50 rand ke le album all right 50 rand la kangwane sithi 50 malangeni all right na sport sayivele ikhona iCD lapha yakhe babe Mabhengu wait for le titolo sihloko sayo
ithi angizenzele yeah uyambona nje naye uhleli la ngaphandle uyabona ukuthi hayi khona uyawubona ukuthi kuhlela isilwane semandla siyawufela emandleni inkabe endala kunazo zonke izinkaba alright imzozo manje 15 lese kubumbana ishaye endlula insimbi lapha enithumi nakunye exactly 19 after 11 nga 11 ngiyamqosha umuntu omtsalela esihlalweni sami ngicela uvalelise ba ngiyabonga abalaleli kakhulu kubo bonke labalaleli umsakazo ngitibongele nami njengoba sengidawuhamba nje ukuthi uma basidinga ngalinye ilanga sinanginga bangasishayela nje ifone yayithi khona lapha kule CD. alright Siyafisa khona ukuthi asitona amashola eSwazini okay kufanele singeda vele noma ngakunini. okay ngicela abashiyele inombolo yakho Inombolo yami ithi 079 kule yangali 079 323 7798. alright ngicela baphindele gogo lasekhaya uyaphutha kubamba gogo 079 alright 323 7798 7798 ningakuphi ko Jena Sport siselikazi kaNyamazana elikazi kaNyamazana alright sibonge kakhulu mabhengo sengathi inkosi emosengayeni phasa nisahamba nibela ekhaya inibusise nishayele kahle nasendleleni nibhasobhethe inkothe yebo siyabonga kakhulu sibonge kakhulu Mthombeni nihambe kahle ngomfoka Mthombeni nemfoka Makakula lebengihleli naye lapha yena e-studio lomuhla ngibonge kakhulu kumajaha lamatsala wayishaya lento evakala nokomlaleli majaha lawo lesibabheke ukuthi vele noma kanjani atasitsinza la radio scope majale sesitaboba nawo la yeah majale sitawacela ukuthi siboba nawo la siyishaye lento sikanye kanye ayibomo silento ngethemba ukuthi abayinhle indlela yabo basahamba bashona emakhaya babuyela emuva eNasport batawufike futhi babavusele eNasport Radio Scoop. The voice of the kingdom, Swazi. Radio Scoop. Radio Scoop. Yeah. Oh, yeah. All right. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. Oh, you kiss my lips and then you take my breath away. So I wanna know. I like to know, so I can be all that and more. I like to know what makes you cry, so I can be the one who always make you smile. Girl, he never understood what you were worth. And he never took the time to make it work. Deserve more love than no, girl. Baby, I'm the kind of man who shows concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So I wanna know what turns you on. I wanna know, so I can be. I like to know what makes you cry, so I can be the one who always make you smile, baby. Tell me what I gotta do to please you, baby. Anything you say I'll do, 'cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you, baby.
'cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart is true. I wish that I could take a journey through your mind. Alright, and find emotion that you always try to hide, babe. Oh, I do believe that there's a love you wanna share. Oh, I'll take good care of you, lady, have no fear. So I wanna know. What turns you on. I wanna know. So I can be all that and more. And I like to know. What makes you cry. Oh. You. Baby, anything you say I'll do, 'cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart it's true. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do, 'cause I